کی و خلقاند کی اف بدن و رنگین چاوه و رنگین پوره و داوه درجاهی بجنه و رنگین چرمه و کی اشکره کر تevî we mirovên din, ezman, erd û benderuhên ku di navbera her duyan de li heyatîne kî xulqand. Gerdûnên di kûrahiya fezayê de sazûmana rojê û stêrk kî çêkirine. Piraniya mirovan eynî cewabê dide van pirsan. Xwedê em xulqandine. Ji xwe cewaba rast avan pirsan gişan ev e. Baş e, lê belê Xwedê Teala'yê ku me û ev kaînat heya bigîje tiştê hûr tev de xuluqandiye, lê em çi qasî wî nas dikin? Ji bo ku em Rebbê xwe yê ku ji reha me ya şah jî nêzîktirê me ye, em wî tevî sifatên wî yên ku di Qur'anê de hatine eşkerkirin nas bikin, ev filmê ku hûn temaşe dikin hatiye amadekirin. Armanca vî filmî ev e ku mirov Xwedayê ku Xwedê qudreta mezin e çawa lazim be wî wisa nas bike û bibe wesîlayek ku mirov xwe bêhtir nêzîkê wî bike. Ew ê pêşî ye û ê dawî ye û xwanê ye û batin e. Ew bi her tiştî zane. Bêguman ev pirs bûye pirseke ku bi 100 salan mirov li cewaba wê geriyan. Kesê bawer kirine ku xaliqekî vê sazûmana mükemmel heye, bawerî pê anîne ku destpêkek vê kaînatê jî heye. Lê belê hin mirovan jî nexwestine qebûl bikin ku xaliqekî vê hebûnê heye. Ji ber vê bawerî bi hebûna destpêka vê kaînatê neanîne û dost kirine ku ew ji ezel hatiye û ew ê here ebedê. Lê belê devera ku îro ilm gihîştiye îspat kiriye ku Xwedê vê dozê di xeletiyekî eşkere dene. Heya roja îro li ser bûyîna vê kaînatê dîtinên cûr bi cûr avêtine meydanê. Lê belê di roja me ya îro de ehlê ilmê li ser nuqteyekê digîjin hev. Rastiya ku ilim berî demekê nêzik peyda kiriye roniyekê dide weziyetê. Wekî fikra ku Edwin Hubble di sala 1929 de avête meydanê, kaînat berdewam li ser halê firehbûnê ye. Zanayên ku ji vê fikrê ronî girtine, encamiyekê mühim derxistine. Heger em mefhûma zeman berepaş vegerînin kaînata ku fireh dibe wekî sazûmaneke ku teng dibe wekî nimûne, em wê wekî stêrkek mezin a ku teng dibe dibînin. Wê çaxê netîceyeke wisa jê derdikeve. Li gor mefhûma zeman dawiya dawî ew ê kaînat bigîje yekê, yanê destpêka kaînatê bi şiklê ku noqteyek bi teqîneke mezin biteqe û ji hev bela bibe çê dibe. Yanî bi gotineke Kurd ev kaînata ku em tê de dijîn destpêkeke wê heye. Ev jî dibe nîşan ku xaliqekî Xwediyê quweteke bêdawî ew aniye meydanê. Vaye xaliqê Xwediyê vê quweta bêdawî Xwedê Teala ye û gava benderuh, gerdûn, galaksî, beriya hemî kaînat bixuliqe û heta beriya zeman bixwe jî çê bibe tenê ew hebû. Lewra ew ewwel e. Gelî mümînan wekî şahidên bi edalet ji bo Xwedê heqiyê rabûkirî bigirin. Girê ku hûn ji qewmekî dikin, bira
و ji ser edaletê şaş neke. Bi edalet bikin, ew nêzîktirê teqwayê ye. Ji Xwedê bitirsin û xwe vegirin. Bêguman çi karê ku hûn dikin, haya Xwedê jê heye. Xwedê ji hemû kesên ku edaletê dikin bixêrtir e. Mîzana wî kaînat giş kirtiye hundirê xwe. Ew ê li dinyayê û li axîretê edaletê xwe nîşanî ebdên xwe bide. Xwedayê ku her tiştî li gor heqê wê dizane, bi hundir û derveyê her tiştî dizane û haya wî ji her tiştî heye. Karê wî tev bi hikmet û bi edalet e. Karên ku mirovan di temamê heyatê xwe de kirine, roja axîretê wê li gor edaleta Xwedê ya bêdawî bigîje heqê xwe. Xwedê di Qur'anê de ji me re gotiye, zilma ku zaliman kiriye bê bergîn namîne. Mikafata peyvek rind bi tenê jî ew ê were dayîn. Li canibê Xwedê baş û xerab neyeke û Xwedê di nav van de edaletê dike. Ciyê ku wê edaleta Xwedê lê tam were dîtin, darê axîretê ye. Bêguman Xwedê yê ku tu tiştî ji bîr nake û bi soza xwe re gelekî rast e. Bê îstîsna her mirovî çi kiribe, muheqeq wê li axîretê bigîje heqê xwe. Bi vî awayî yê ku li dinyayê xerabî kiribe, ew ê cezayê xwe bibîne. Yê ku îman bi Xwedê û anîna karê qenc kiribe jî, ew ê bi awayê herî xweşik mikafata emelê xwe ji Xwedê bistîne. Heger hûn xêreke eşkere bikin yan veşêrin yaxud hûn xerabiyekê bibexşînin, bêguman Xwedê efûkar e, qadir e. Mirov ji ber xulqiyeta xwe ji kirina xelatiyan re pir amade ye. Her gav dikare di heqê gelek tiştan de kêm bifikire û qerareke şaş bide û tevgereke xelet jê çêbibe. Lêbelê Xwedeyê ku mirov afrandiye û bi van kêmansiyan zane, xeletiyê ku tên kirin efû jî dike. Ku efûkariya Xwedê neba, nemimkûn bû mirov biçûye cennetê. Lêbelê divê neyê ji bîr kirin ku Xwedê ebdê xwe yê ji dil efû dike. A muhîm ku mirov ji dil be û bi natîwaniya xwe zanibe û tobe bike. Xwedê kesê ji dil li wî vedigerin û ji gunehê xwe poşman dibin efû dike. Xwedê di Qur'anê de vê heqîqetê wisa ji me re dibêje. Tobeyê ku li ser Xwedê ye, ya wan kesaye ku bi nezanî gunehan dikin û dûr e derhal jê vedigerin. Xwedê tobeyê wan qebûl dike, Xwedê zanaye, Xwedê hukm û hikmetê ye. Bêguman Xwedê yê ku bi xeyba ezmanan û erdê dizane ye. Bêguman ew bi tiştê di sîngan bi xwe de veşartîne dizane. Xwedê di derheqê ezmanan û erdê û hemû benderûhên nabera wan û hemû qanûnên kaînatê û hemû bûyerên ku her gav tên meydanê de Xwedê agahiyê ye. Çunkî xaliqê gişkan Xwedê ye. Bi ser de zanatiya wî bêsînor e. Digel vê Xwedê bi navê mirovên ku tên dinyayê û dimirin an jî li devereke ser rûyê erdê ji mara pelên ku ji darekê diweşin jî dizane. Li gel vê bi milyaran stêrkên ku di hundirê bi milyaran galaksiyên vê fezayê de ne, yek bi yek bi xusûsiyetên wan û jeğeynî wan gelek tiştên ku bi jimartinê dawî li wan nayê, bi wan hemiyan dizane.
رب ما چه واقعاتا لسر روی دنه و دعینی وقت ده لفضای ور میدانه بمروفن دنیای گشتی کی کو بملیارانه بشیفرین بقود این حجره حیوان و گیهایان جی دزانه ده آیت که قرآن ده وسات فرمان کرن کلیت غیبه لجانب وینه جوی پیفتر کس به غیبه نزانه چه تشت لعرده و لبحره هنه او بوان دزانه بی هایاوی پلک جیناوشه لبک تنه ده تاریا عرده ده بی کو حشک و زوان نتیبه گش به هفره ده کتابه که اشکره یه وکری دنه سرکی گلکی مهم کو دوی مروف جبیر نکه هیه لجم وان تفرواتن هاتن جمارتن خوده به هندر مروف به تشتن دهش ویده به عملین کو به دزی و به اشکری دکه به گشان دزانه مروف دبیجه قی او تنه به حیسن خواه به فکرین خواه به عاجزی خواه دزانه لیبله اف شاشیتیه که مزنه چاوا خوده لهر دورا فضای حاکمه لهندر و دربه مروف جی خوش حاکمه تشتي لعزمانا و لعردية يوية او بلنده مزنه مزناهي و بلنديا خوده بيگومان گلکی دسر حدود فهم کرنا مروف ريه بله دیسا جی مروف لگور هشه خود دکاره قدرت و قوت خوده ببینه و فهم بکه لوره کائنات گشتک تجه دلیلن کو مزناهی خوده نیشانی مددن مروف کو پچکی بتنه جی لدنیای لی دجی ونیره اویجیره تیرا دیتنا عظامت خوده بکه روی ازمانان ایکو بتونان اوران هلدگره چیاین به 1000 متریان بلند درج دبن او دارستان و بحرین کو به میلیونان چشیدن بندروحان لوان پیدا دبن وان و وکی وان گلک تفارواتن کو لور ناین جمارتن تف ده جمزناهی خوده ره دلیل اشکرنه وایه کو مروف دقیقه و 2 دقیقه بفکره اوی بیر ببه کو دوی عبادت بکه جو خوده خوره یعنی جو خوده کو کائنات کش افراندیه و به میلیاران گالاکسین کو به میلیاران سترکان دو خوده ود حوینن ره او خوده کو دخلقینه و بی کماسیتینه در و صورت ده ناوین خوشکترین انوینه تسبیح هاوی دکن چه تشتی لعزمانان و لعرده هبن او عزیز و حکیمه دوی فضای کو ام لینه ده هر تشتی ده وزن و آهنگک هیه بیل خصوص هر کو دمیدان علمه ده پیشته چونه که تی میدانه و تشتکی حیا ایرو ندها زانین هور هور در تی او وزن و آهنگ بهتر خویاده به چه سازومانا لکاینات هبه فیکیا پیشنمایه که مزنه خودیه و عقل بلند هر تشت لگور حجمتکاریه که خلقاندیه همی جسن لکاینات بمیلیاران بندروحن لسر روی ارده گش هبونا دهندر آهنگه که گلکی مزن ده دبهرن وزنا طبیعته به تو آوای بلاو نابه
و اوا بمليونان سال وانی دکدینه. اف آهنگا فضای و جندگی دنیای یا محتشم نشانه کی اشکرنه یا صنعت خلقاندنا خوده. او وسا خوده کو الله جه پفتر تونه. ای ملیک، ای قدوس، ای سلام، ای ممین، ای مهیمین، ای عزیز، ای جبار، ای متکبره. خوده دوری وان تشتن کو جیره دکن شریک. غلطیا مروف آهری مزن اوه کو خواه بر خوده مزن دبینه و دکوه کبره. فکره بنه و اوه مروف خواه کی هینه کی نمحتاجی خوده دبینه و چند خصوصیت وین هنه وانج خواه قبول دکه و اوجی دکه کو دوزا ازیتیه بکه. لیبل اف به اقلیه که گله کی مزنه. مروف کو پچه کی راوسته و بفکره اوه به حسانی ببینه کو نه بخواستنا خواه هاتیه و دنیایه. نزانه اوه کنگی داوی لحیاتا وی به و چه خصوصیت وین کو هنه نه به هلبجارتنا وینه. لجم وی راستیه کو مروف را به خواه لبر خالق خواه مزن ببینه اشکره لمیدانه کو او چخاس بیمانه به و بخاسی ویجی بردایی به. جدیو لا ویا دوی مروف به مزناهیا خوده و به چکنا ویا جتنبون زانبه و دوی زانبه کو همو امکان و خصوصیت مروف دانه خوده نه. جویجی مهمتر کو خوده حزب که دکاره همو نیمت کو دایه بشونده بسینه و دویج بیر نکه کو بندروح همی اوی بمرن. جغینی ویا دوی قبول بکه کو ای باقی هو خوده و خواه تسلیم وی بکه. چونکی خوده قادره کو کیجان وقتان بخوازه دکاره ستو مروه کو خواه بروی مزن دبینه به ناتیوانیا خواه نزانه و روی خواه جوی دزورینه خوار بکه. وای وسا بگمان خوده اوه ای حق و بگمان جوی پیفتر ای کو جوانه پرستیج دکن باطلن. خوده بلنده مزنه. دم و جیگه وکی هر تشت زندی و نزندی تیگهین خلقاندینه. دگاوه که کو دم و جیه تنبون عالم ماده هاتنه خلقاندن و دوی عالم ده تیگهین دم و جیگه چه بونه. گاوا ده هندر دمه ده ام بپاش ده دهرن ام لحدوده کی راستین و تجاری ام نکارن جوی حدودی در باس ببین. گوتنا هری کون آکو ام جبو و بویره ببیجن خلقاندنا فضایه. حتی ایرو حدوده کو جهیلا اهل علمه و حتیه تثبیت کرن جه چرگا کائنات چه بویه و پیوه لسر 10 کم 43 ثانیه. جبو بریا وی پارچه دمه نه دم نه جیگه نکاره وره تعریف کرن. دوه گاوه ده دوره که کو دم و جیگه لی تونه درت پیشمه. وان هر دو تگهن کو مروف لحدود وان سکنیه لگورا کو دگاوه که بنافکری ده هاتیه خلقاندن بریا به خلقاندنه به دمیتی و به جیگهتی هبو. وایه خالق وان تگهن کو تجاری ام نکارن جوان درباس ببین خوده و خوده به تمامی لدر و وان تگهانه. خوده جدم و جیگه دور و پاقجه و جبر و او هر گاو هیه. تجاری نای گوهرین هیه راستین هو اوه جزات وی پفتر هر تشت به امر ویه کو ببیجه ببه چه بویه. روژا کو او زمین به زمینه کی دن
و ازمان به ازمان دن و وره گوهستن اوه وی روژه درکبن دیوانا خوده قهار. خوده چاوا کو کاره مروان جتنگیان خلاص بکه و فرهی برد دل وان وسا کاره عذاب و قهرجی لوان بکه. دو قرآن ده نمونه قومین کو خوده عذاب سروان ده شاندیه هنه. اف مروان جبر کو روز دین حق بادا بون سری لبر خوده را کربون دگاوه که کو او ند فکراوی ده بون خوده فلاکت بسروان ده آنیه و وان نما کریه. ایجار اف جوابا کو خوده لدنیای ددوان کسین کو انکارا وی دکن. باش رحمت خوده یا بیداویه لی کسین کو بقدر وی نزانبن و لبر وی نانکوریه بکن و لسر روی زمین خرابیه بکن بگومان تشتی کو اول آخرت وره پیشیا وان عذابکی بیداویه. چه تشت لعزمانان و لعردینه همو تسبیح خوده ملیک ای قدوس ای عزیز ای حکیم دکن. خوده چه تشت لسر روی زمین لعزمانان لکوراهیا فضای دبن آخه هنه حلقه وان تنه اوه. گاوا مروف چاوه خود زورینه لحوردور خود دنیره وزن قانون آهنگا کو دبینه آیده خوده. عالمن کو مروف وان نابینه و بیرا وان نابجی سر خواه لبر خوده خوار کرنه. دو قرآن ده وکی ده آیتا بگومان خوده ازمانان و ارده دگره کو وندا نچن. بسوند به هگر او وندا هرن پشتیوی کسی کو بگره تونه. هاتیه گوتم یکو همی هین خلقاندیه و وان رابو کرید هله رب میه. مروفه کو عبد خوده گله کی ناتوانه. مروف خطای دکه، جبیر دکه، شاشی دکه و خفلتی. مروف هم برحی خواه هم به بدن خواه و ناتوانه. تمام عمر خواه دویل بدن خواه مقاتبن و بردوام لی بنیرن. کو پچه کی زیده بدن خواه بخبتینن چند روزان بخو روزه که به آف بهلن دکه و حاله کی گله کی به مجال. اف همو جبو مروف لی بفکره و عبرت جه بگره هاتیا خلقاندن. خوده کو خالق همی تشتانه و خوده ناوین شیرینه جه همو کیماسیان بدوره. بیجه ای خوده من ای کو خوده ملکه تا کی بوه تو ملک ددوی و تو کی بوه تو ملک جوی دگری دستینی. تو کی بوه توی عزیز دکی. تو کی بوه توی زلیل دکی خیر لجمته. بگمان تو قادر هر تشتی. گاوا هون نحال دورا خواه بنیرن همی تشتی هونه ببینن خودی وان هی. کرسیا هون لی رونشتنه جه اتومن کو خودی و چه کریه هاتیه میدانی. چیچکا دو گلدان که ده بروش و آوا کو خودی و جیر حاضر کریه مزنده به. بحرا کو جه پنجره و خویاد به و همو بندروحین و جبو کو خودی وان دخوازه لورن. خودی وان بندروحان و همی هینن کائنات خدای کو رب عالمه. بدن ما بخوجی بی دستور
û xwestina me dibin emrê çêkerê Xwedê ye. Hemî uzwên me, ruhên me, sazûmana sinîrên me, hicreyên me, her yek ji wan esera Xwediyê we û ê ku Xwediyê ilm û aqilê bilind e. Van tiştên hatin jimartin, yek ji wan bi tenê jî ne tiştê ku hûn lê fikirîne û we anîne meydanê. Gava we çavê xwe li dinyê vekir, hûn pêrgî sazûman bedena xwe ya bêqusûr hatin û ev dunyaya hûn lê û hemî feza dît. Beriya wê hûn ne Xwedê wan tuyan bûn û di pey re jî nemimkûn e hûn bibin xwediyên van tuyan. Evaya ji bo her mirovî wisa ye. Madem wisa ye, mülkê hemî tiştan ê Xwedayê ku Xaliqê hemî tiştî ye. Ew Xwedayê ku ji wî pêvtir îlla tune ye. Bi xeybê jî bi tiştê tê xuya jî dizane. Ê Rehman û Rehîm ew e. Xwedeyên Rehman, rehmet û lütfa xwe ya bêdawî li ser her tiştî xuya û nexuya tecellî dike. Mirov divan tiştê xuya û nexuya heyata xwe ya dibihûre. Rehmeta Xwedê li her deverê vedigere. û wekî nimûne her roj bi milyonan tovên bin axê Xwedê wan aj dide bi axên bi bereket, ser herareta ku germa 4500 dereceye dunixême û vedişêre. Ji ezmanan bi tonan ava zelal dibarîne, di eynî gavê her aliyê dinyayê rizqê bi milyonan benderûhan dide, oksîjena ku her gav em dikişînin pişka xwe dixuliqîne, hawirdor bi nîmetê xwe yê bêjimar ên ku heyatê didin rapêçaye. Xwedê ew e ku mirov ji 100 trilyon hicreyî aniye meydanê û hicre yek bi yek xelq kiriye. Her yekê wezîfeya wê pêdaye hînkirin, di hicreyê de DNA-yên ku 1 milyon rûpel agahî dixwe de hildigirin bicih kiriye. Ê ku vê sîstemê bi mikebên ji milîmetrekê jî piçûktir, yên ku zerreyên proteîn, rûn û avê xistiye hundirê wan dimeşîne, ê ku bi vana hemûyan can dide mirov û her gav hebûna wî tîne cih. Mirov hemî ji çerga digeve rehma diya xwe û heya gava vedigerin axê, tenê nîmetên Xwedê nas dikin, wan dizanin û bi wan li heyatê dimînin. Ji nav mirovan, wekî yên ku van nîmetan dibînin, meqseda hebûnê fêm dikin û îbadetê jê re dikin, hene ên ku nankolê dikin û rûyê ji wî ba didin jî hene. Digel vê, Xwedeyê mezin dîsa jî sifetê xwe Rehman bi awayekî her xweşik li ser wan xuya dike. Mirovên bawerî anîn jî li dinyayê ji hewaya ku didin û distînin, ava ku vedixwîn jî tê de ji hemû nîmetan îstîfade dikin. Xwedê wekî ku dide mümînan, mal, mülk, xaneyên xweşik ku tê de rûnên, zaroyên ku pê nesla xwe bikudînin dide wan jî. Wan jî bi rizqên xweş xwedî dike. Sihetê, quwetê û xweşikbûnê dide wan jî. Evaya tecellîkirina sifetê Rehman ê Xwedê ye. Xwedê minkuran ji nîmetên dinyayê feydedar dike, bi hêviya ku vegerin ser dîn, aqilê xwe bidin serê xwe û bifikirin û şikrê bikin. Belê
دوی نیج بیر کرن کسی کو بره خوش آیتین خوده بگوهرن تنه لحیات دنیای اوج نیمت استفاده ببینن لی لآخرت نیمت کش تنه جوان کسان ره کو دانا خوده به هیویا کو وان نزیکتر خوده بکه و پی قایل بوناوی قزنج بکن وان استعمال دکن و جویره شکر دکن اف جی تجلی کرنا صفت رحیم ای خوده هیچ گمان تونه ای رزق دده او خوده قوتا متینه خوده کو لسر عبد خود بشفقت و بمرحمت مروفان لسر آخا کو بنیمت بجمار تجه دجینه آخاک وسان کو مروف وی ناجو و نچینه جیشین دبه و سنبلان دده فیکی و سبزین زر، سور، کسک turuncu dert kevin. Hündüre deryayın şinci به هزاران چشید ماسین کو تاما جهف جهیه تجیه ای اف همی دانه خده رزاقه خده وان نیمتین کو مجمارد لحیات دنیای دیده مروان لجنت جی جو ممینان ره نیمتین خوشتر هنه دا آیتا حفده ای صورت سجده ده ایدی تو نفس پی نزانه کو مقابل عمل خواه چه تشتی کو رونیا چاوانه جویر هاتیه وشارتن هاتیه گوتن و بالا مروف دکشینه سر بلندیا نیمتین جنتی گاوا از نخوش دکویم ای شفای دده من اوه دما کو مروف ناتیوانی خواه قنج فهم دکه و محتاج بونا باش فهم دکه دما نخوش بونه جبو مروف و حیثه ناس بکه خوده گلک نخوشین جهف جه خلق کریه لسر روح و بدن مروف تاثیر هر نخوشیه که جیادن جهتره لبله هر یک دلیل خلقانه که به حکمته هرده یک پچوچک آکو بچاوان نای دیتن جی مرووان دخه حاله کو نی ناس کرن میکروبه کو دکوه بدن مروف جارنا نای تشیز کرن جی وانا همی دلیل اشکره ین قوتا خودینه اهلین علمه جبو کاربن هرده که بتنه جمیدان راکن تجربه و لیکولینن دکن ده خلق کرنه ده سروریا خوده تینن برچوان جبر کو خوده نخوشی دده ایکو نخوشی درمان دکه جی اوه کو خوده حزب که بصفت خواه شافی نخوشی جمیدان را دکه جخواه کو خوده حز نکه هگر همو دکتورن دنیای لحف بجون بتوی ناوگیرن تکنولوژیا هری پیشکتی و درمانن هری نو هاتنه پیدا کرنجی نممکنه کو بکار بن نخوشی امرو وکی باش بکن همو درمانن کو هنه جبو باشبونا نخوشی وسیله نه هگر خواده حز بکه دستور دده کو تداوی ببه وسیله یا راحت کرنا نخوشیا کسکی ناکو خواده حز نکه نخوشیه که پر باسیت خویا بکجی دکاره ببه سدما مرنا مروف دروشه که وحده تشتی کو لازمه مروف بکه دوی تاوی ناتیوانیا خواه
قوتا بێداوی ئا ربê me bibîne û çikava têgeve tengasiyê alîkariyê ji Xwedê bixwaze. Ji bîr nekin ku ji Xwedê pêvtir, dost û alîkar tune ye. Ku dor were ser wan, kesên tewbeyê dikin, xwe û kesên din hîdayet dikin û tiştên nazil bûye eşkere dikin, ez tewbeya wan qebûl dikim. Ez ê ku tewbeyan qebûl dikim û efwê dikime. Mirov Xwedê nefseke wisa ye ku her gav dikare xeletiyê bike û têkeve gunehê. û dijminekî wî yê wekî şeytên heye ku berdewam wî dikişîne ser îsyana hember Xwedê û wesweseyê davêje dilê wî. Lêbelê Xwedê ji bo mirov xwe ji gunehan daweşîne çareyek nîşanî wî kiriye tewbe kirin. Çawa ku me berê ji got, mirov her gav li ber xetakirinê û gunehkirinê yan jî dikare têkeve wesweseyê. Lêbelê çiqas xetayekî mezin kiribe, bira kiribe, rêya vegerê heye. Xwedê tewbeya ebdê xwe yê ku ji dil tewbeyê dikin, qebûl dike û wan efû dike. Ji ber vê mirovekî ku berê di xefletê de bû, nerast e ku bêhêvî bibe. Xwedê dostê wan kesên ku îman anîne. Wan ji tarîtiyan dibe ser nûrê, dostê wan kesên ku înkar dikin jî taxût e. Wan ji nûrê dibe ser tarîtiyan. Vaye, ê ehlê agir ewin, ew ê her tê debin. Yekî ku îman anî be, hem li dinyayê, hem li axîretê dostekî wî bi tenê heye. Ev dost tu carî terka wî nake. Di tengiyan de li bal wî ye û alîkarê wî ye. Ji roja çê dibe û heta bi roja dimire bi wî re ye. Wî ji dijminan diparêze. Ji wî re ji her kesî bi ewletir e, her tim hediyeyên bêyî mixabil dide wî. Bêguman ev dostê bêhempa Xwedê ye. Xwedê yên ku mümîn pir pê bawerin û dostê wan ê herî nêzik e. Ew kesê ku bi wî bawerin ji her cure kêmasî û xetayan pak dike. Heyateke bijarte û li axîretê jî kamraniyeke bêdawî dide wan. Mirovê xafil jî tim milliyekî zengîn û xwedihêz yan jî li quweteke digere ku seresayî heyata xwe pê ewle be karibe timî wî ji tengiyê xelas bike. Lêbelê gava li vêya digere Rebbê xwe yê ku wî xuluqandiye îmkana bihurtina heyata wî daye wî Xwediyê quweta mezin û qadirê her tiştiye ji bîra dike. Dere şeytanê ku ji xerabiyê pêvtir pê nake û dibe maneyê ku li axîretê para wî di cinnetê de hebe ji xwe re dike dost. Vaye ev destpêka nemûbûnê ye. Devê deriyê dinyayeke tarî ye. Kesê ji dil îman bi Xwedê anî bin jî dikevin heyateke bişeref û bixêr ku hüzn û windakirin lê tune ye. Çünkî Xwedê heya ku kesên mümîn bi dînê xwe bi soza xwe re rast bin, ew ê xelasiyê bike nesîbê wan. Mikafata mezin a baş jî ew ê li axîretê bide wan. Xwedê li dinyayê û li axîretê dostê mümînan ê bi rast tenê ye. Ew Xwedê ku îlah jê pêvtir tune ye. Ê bi xeybê û bi hin tiştên dîtin dizane ew e. Ê Rehman, ê Rehîm ew e. Ew Xwedê ku îlah jê pêvtir tune ye. Ê Melîk, ê Quddus, ê Selam, ê Mümîn,
ای مهیمین ای عزیز ای جبار ای متکبره خودی دوری وان تشتین کو جیره دکن شریکه او خودی کو دخلقینه و بکی ماسیتینه در و صورت ده اوه ناوین خوشکترین انوینه تسبیحا وی دکن چه تشتی لعزمانان و لعرده هنه او ای عزیز و حکیمه